안녕하세요. 대한민국 서울에 있는 경진 건축사 대표이사 조창곤입니다. 저희 회사를 간단하게 소개하면은 저희 회사는 크게 설계, 그 다음에 CM, 컨설팅, 단지계획 이런 일들을 주로 하고 있으며 미국과 인도와 몽골 이 세 곳에 브랜치 오피스를 가지고 있습니다. Барилга угсралт 2 гэдэг номноос иш татж үзэх юм бол барилга байгууламж гэдэг зүйл маань зөвхөн бүтээн байгуулалт биш. Z64 гэдэг төсөл маань хүний амьдралын хамгийн үнцэнтэй орон зайг бий болгох, дахиад дээрэс нь цогц комплексыг бий болгох тийм төсөл мөн билээ. 이 위치 자체가 도심의 중심 부분과 바로 인접되어 있으며 또한 아파트, 오피스, 행정시설 이런 것들이 함께 어우러져 있는 위치입니다. 저희가 이번에 개발한 Z64 재개발한 그 건물은 이미 러시아에서 도시계획을 해놓았던 아주 중요한 위치에 있는 건물들입니다. Дахин төдөлтийн төсөл маань хэрэгжээд явж эхлэхэд захиалагчийн хүсэлт маань байсан. 프리미엄 오피스, 고급, 그 다음에 보통 아파트먼트, 그 다음에 일반 상가 이 세 가지로 잡았습니다. Хэлбэр газрын жижиг орон зай битгэд яаж ямар хувь байдлаар төлөвлөх вэ гэдэг бодлуудыг маш олон дахин төлөвлөж, скетч хийж, хуралдаж, мөн дахиад захиалагчаас маш олон төрлийн санал авч оруулсан байгаа. 주거 부분을 양쪽으로 나누고 그 다음에 오피스를 가운데 두면서 그 건축의 향이라든가 주변 환경에 맞게 조화롭게 배치를 했고 이 아파트 주거 부분은 저희들이 분석을 해보니까 그 지역을 선호하는 사람들이 중산층과 약간 고급층 사람들이 Одоо байгаа 64 айлаа нэмж оруулах бас дээрээс хуучин байсан офисын барилгууд, үйлчлэгийн барилгуудаа нэмж оруулах, дээр нь хотын гадуур байгаа үйлчлэгээ болон офислохыг хүсэж байгаа хүмүүсийг тухайн хотын төрөөгөө татах зорилгоор цогцоор нь шийдэж өгсөн тийм төслийг бий болгосон. 특히 그 오피스는 전 세계적으로 논문이나 자료를 보면은 가장 잘 임대나 그다음에 판매가 잘 되는 규모가 200제곱미터에서 300제곱미터입니다. 그걸 감안해서 저희가 290제곱미터로 했고 Офисын төсөл бас дээрэс нь үйлчлэгээ нэг дороос авах боломжтой, оршин суугаад байршлах боломжтой, дахиад дээрэс нь үйлчлэгээ нэг дороос авна, дулаан зохицолтой, нэг дороос бүх зүйлсийг хангаж болох нэгдсэн комплекс төсөл болж байгаа. 여러분, 건물을 짓는다는 것은 그 사람들에게 인생에서 가장 중요한 투자입니다. 그건 경제적인 투자보다도 인생에 대한 투자입니다.